Haj ljudi! Haj! Jeste mi dobro? Da! Čula sam da danas imate specijalni zadatak, pa koji? Napraviti torte za Valentinovo. A kome? Ptičicama. A ptičicama, pa da čujem što vam je potrebno za te vaše torte. Potrebna nam je riža, tjestenina, misli, kupus i salata, orasi, zobene, lješnjaci, mljeveni orasi, kikiriki maslac, mrkve i grašak. I boje za Mogu vam reći da bi tu tortu i ja pojela, jako ukusno zvuči. Vidjet ćemo kako će izgledati i kako će ptičice uživati u njoj na današnji dan. Ali tu nije samo ova skupina koja se zove vrapčići, nego je još jedna skupina koja se zove kako? Sjenice. Pa dobar dan, sjenice! Dobar dan! Jeste mi dobro? Ja! Što vi danas radite? Torte A znači vi imate isti zadatak? Da. Pa dobro, ajmo se onda natjecati tko će napraviti ljepšu, a ptičice će reći tko će napraviti ukusniju tortu. Ha? Što kažete? Dobro, pa da čujem što je vama potrebno za vašu tortu. Potrebna nam je kuhana riža, grašak i mrkva. Dobro. Još mrkve, kuhana tjestenina, kelj, grožđice, sjemenke sezama, čija sjemenke, kukuruz, sjemenke lana, suncokret i zdjelice u kojima ćemo raditi tortu. Mogu vam reći da su ove ptičice zaista zdravo hrane. Jel da? Sve su to zdravi sastojci. Dragi moji pticoljupci, želim vam puno uspjeha u izradi današnjih torti. Uživajte! Bok!